umutekano w'abaperezida ndetse n'abayobozi benshi batandukanye b'amaleta menshi atandukanye mu isi kugira ngo ubashe kugerwaho ni ukuba mu bikoresho byinshi bitandukanye bakoresha mu ngendo zabo, yaba ari indege, yaba ari imodoka bakoresha mu ngendo zo ku butaka, ni ukuba ibyo byose bifite umutekano uhambaye ndetse kandi byaba ngombwa bikongerwa ubushobozi, gusa hagendewe ku bushobozi byakorwanye n'inganda zabyo mu kugira ngo buri wese w'umuyobozi waba yicaye muri ibyo binyabiziga bigiye bitandukanye umutekano wiwe uba wizewe 100%. Mu kiganiro cy'uyu munsi kandi tukaba tugiye kureba kandi imodoka zidasanzwe kandi zihambaye zaba perezida cyangwa se abayobozi bayoboye ibihugu biherereye mu karere ka Afrika yiburasirazuba, East Africa. Buri izi modoka kandi tugiye gutondeka z'abayobozi cyangwa se abaperezida b'ibi bihugu, turaza kurebera hamwe kandi ubushobozi budasanzwe bukoreshwa n'izo modoka mu kugira ngo zibashe kwifashishwa mu gucunga umutekano w'abayobozi bose batandukanye b'ibi bihugu byo mu karere ka Afrika yiburasirazuba. Niba kandi ugeze kuri umuyoboro bwa mbere ndagushimiye, nagusaba kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye, ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, byose wabisanga kuri Horizon Info. Gukanda like ndetse ugasangiza kino kiganiro abandi bimufasha ubwanyu bwiza kandi dushimira. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Duhereye kandi ku mwanya wa gatanu ku modoka zidasanzwe kandi zihambaye z'abayobozi baherereye mu karere ka Afrika yiburasirazuba. Ku mwanya wa gatanu turasanga imodoka ya perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste. Iyi kandi akaba ari imodoka iri mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser Prado TXL, akaba ari imodoka yakozwe n'uruganda rw'Abayapani rukora ibinyabiziga bitandukanye. Mu buryo kandi bw'ubwirinzi bukoranye n'imodoka ya Land Cruiser Prado TXL, ikaba kandi ikoranye n'amakamera menshi atandukanye aba yizengurutse agenda afata amashusho ya buri kintu cyose cyegereye imodoka, bifasha kandi buri muntu wese urimo kuba yamenya buri kintu cyose cyegereye ndetse n'icyaba gishaka guhungabanya umutekano w'uyirimo. Imodoka kandi ibasha kugenda kilometero 170 mu isaha mu gihe cyose yaba irimo yakoresha umuvuduko wayo wa nyuma. Si ibyo gusa kandi ikaba ifite tone 2 ndetse n'ibiro 900 by'uburemere. Tugiye kari ku mafaranga igura, imodoka ikaba ihagaze amafaranga agera ku 74,000 by'amadolari ya Amerika. Amafaranga kandi teshize mu manyarwanda akaba ari amafaranga agera kuri miliyoni 104 n'imisago mu mafaranga ya Beneri. Twifashishije kandi ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye byandika ku modoka zagiye zongererwa ubushobozi z'abayobozi batandukanye mu isi, hakaba nta gitangazamakuru kimwe cyerekana yuko imodoka ya perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ishobora kuba yarongerera ubushobozi mu buryo bw'umutekano uhambaye. Ku mwanya kandi wa kane ku modoka zidasanzwe kandi zihambaye z'abayobozi batandukanye b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yiburasirazuba, ahangaha turasanga Samia Suluhu Hassan, akaba ari perezida w'igihugu cya Tanzania, nawe kandi ufite umutekano utajinjitse habe na gato, hagendewe ku modoka zidasanzwe akoresha mu ngendo ze zisanzwe zo ku butaka mu kugira ngo zimurindire umutekano. Imodoka yiwe kandi ya mbere idasanzwe ikoreshwa mu mutekano wiwe wa buri munsi akaba yitwa Toyota Land Cruiser LC 300, ndetse kandi imodoka ya Samia Suluhu Hassan ikaba yarongerewe ubushobozi cyangwa se kongerwa ibindi bintu bidasanzwe mu buryo bwo kugira systeme z'ubwirinzi zihambaye. Mu bidasanzwe kandi bigize iyi modoka akaba ari kitwa ballistic overlaps. Urunguru akaba ari uruhu bomeka y'inyuma rufasha kugira ngo ibashe kwirinda amasasu ndetse n'ibiturika bihambaye, gusa ruba rukoze mu byuma nabyo bidasanzwe. Iyi modoka kandi imiryango yayo ikaba ari anti-barrier ku buryo itabasha kwinjirwa n'amasasu mu gihe cyose umuntu yaba yatatse ashaka kuyirasaho bidasanzwe. Mu zindi systeme kandi zidasanzwe zongereweho kuri iyi modoka ya Samia Suluhu Hassan akaba ari systeme yitwa oxygen filtration system, ibasha gukoreshwa mu kuyungurura umwuka wose urimo urahumekwa n'abantu barimo imbere mu iyi modoka mu kugira ngo bahumeke umwuka umeze neza. Iyi system kandi isanga gusa yakoreshwa, ahubwo iyi system ikaba yakongera gukoreshwa nko muri cya gihe imodoka baba bayiteye byose biryana cyane. Iyi system mu buryo ikoze ikabirinda yuko ibyo byose byabasha kwinjira ngo bihumekwe n'umuntu wese aba yicaye muri iyi modoka, cyangwa se mu gihe cyose ibyo byose byaba byabasha kwinjira, iyi system ibasha kuyungura umwuka mwiza maze umwuka mubi ikabasha kuwusohora ku buryo uko byagenda kose buri wese wicaye muri iyi modoka atabasha guhumeka umwuka uhumanya. Iyi modoka kandi mu busanzwe ikaba igura amafaranga agera ku 144 by'amadolari ya Amerika, gusa ku giciro cyagiye mu kuyongerera ubushobozi ndetse no kuyishyiramo izi systeme zose z'ubwirinzi zidasanzwe ikaba yarahise yagana amafaranga agera ku 290 by'amadolari ya Amerika. Aya ngaya kandi akaba ari amafaranga agera kuri miliyoni 411 n'imisago mu note nkuru za Beneri. Ku mwanya kandi wa kabiri ku modoka zidasanzwe z'abaperezida cyangwa se abayobozi b'ibihugu bitandukanye byo mu karere ka Afrika yiburasirazuba, ahangaha turasanga perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto, uzwiho kandi kugira umutekano wiwe uhambaye cyane, gusa hagendeye kuri cortege cyangwa se imodoka z'uruhererekane nyinshi ziba zimuherekeje mu gihe cyose arimo arakora urugendo ku butaka. Tuvuye kandi ku modoka z'iwe nyinshi zitandukanye tukajya ku modoka yiwe ya mbere, akaba ari imodoka yitwa Lexus RX 570, ikaba ari imodoka ipima toni zigera kuri 2 ndetse n'ibiro 700, ikagira umuvuduko kandi usanzwe ubarirwa muri kilometero 220 mu isaha. Iyi modoka kandi ya William Ruto Lexus RX 570 ikaba ifite horsepower zigera kuri 362,
ndetse kandi ikaba yarongerewe igashyirwaho urundi ruhu rwitwa ballistic rubber rukongerwa inyuma kuri moteri yayo ndetse no ku mubiri wayo w'inyuma. Uyu mubiri kandi wundi ukoze muri ballistic rubber bongeye kuri iyi modoka ukabahagarika amasasu ndetse n'ibiturika mu gihe cyose byaba byoherejwe kuri iyi modoka. Imodoka kandi ugiye kuyagurutsa mu ruganda rwa Lexus ikaba ihagaze amafaranga agera ku $137 by'amadolari ya Amerika. Gusa mu kuba imodoka yarongerewe ibindi bintu byinshi bitandukanye by'umutekano ikaba yarageze ku mafaranga $320 by'amadolari ya Amerika. Aya kandi akaba ari amafaranga agera kuri $453 n'imisago mu manyarwanda. Ku mwanya kandi wa kabiri ku modoka zidasanzwe kandi zihambaye z'abayobozi b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yiburasirazuba turasanga imodoka ya nyakubahwa Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, uzwiho kandi gukunda imodoka zidasanzwe kandi zihambaye zabasha kumurinda umutekano mu gihe cyose yaba arimo arakora urugendo rwo ku butaka. Mu modoka kandi zidasanzwe perezida Paul Kagame yagiye agaragaramo kenshi hakaba harimo imodoka yitwa Range Rover Sentinel, iyitwa Range Rover Urban Defender 110. Bigaragara ko kandi imodoka z'ama Range Rover kenshi ari zo akunda gukoresha mu bikorwa bye bitandukanye cyangwa se ingendo zo ku butaka. Twihuse kandi tukava kuri izi modoka z'ama Range Rover tukajya ku modoka yo ya mbere ihambaye, akaba ari imodoka yitwa Cadillac Escalade SV SUV. Iyi ngiyi kandi akaba ari imodoka ifite umuvuduko udasanzwe ubarirwa muri kilometero 200 mu isaha. Iyi ngiyi kandi imodoka idasanzwe yakorewe abayobozi bitewe n'uko n'abasenateri bose bo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoresha izi modoka za Cadillac Escalade SUV mu ngendo zabo. Iyi modoka kandi ipima toni zigera kuri 3 ndetse n'ibiri 100 by'uburemere, ikagira kandi ubushobozi bwa moteri cyangwa se byitwa horsepower zigera kuri 420. Ibirahure byose kandi by'imodoka ya Cadillac Escalade SUV bikaba ari bulletproof, itabasha kwinjirwa n'amasasu. Ikaba ari modoka kandi itanga umutekano wuzuye cyangwa se usesuye kuri buri muntu wese waba wicaye mw'imbere. Iyi modoka kandi ugiye kuyikorera ku ruganda rwa Cadillac muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yaguhagara amafaranga agera ku $230 by'amadolari ya Amerika. Iyi modoka kandi ifite umubiri ukomeye utabasha kwinjirwa n'amasasu. Iyi modoka kandi ifite ubundi bushobozi buhambaye bw'uko mu gihe cyose yaba yatatswe cyangwa se yarashwe yabasha kugenda kilometero zigera kuri 80 zose yapfumutse amapine. Iyi modoka kandi mu kuyongeraho system z'ubwirinzi zihambaye ikaba ihagara amafaranga agera ku $410 by'amadolari ya Amerika. Aya kandi tuyashyira mu manyarwanda akaba ari amafaranga agera kuri $580 n'imisago. Tugiye kandi ku mwanya wa mbere turasanga imodoka idasanzwe kandi ihambaye ya perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka 80 y'amavuko. Museveni kandi akaba afite imodoka nyinshi zihambaye akoresha mu ngendo ziwe za buri munsi. Gusa imodoka ye ya mbere akaba yitwa Mercedes-Benz Maybach S650 ikoranye n'ibintu byinshi bitandukanye by'ubwirinzi kandi bihambaye byagiye biyongerwaho. Iyi modoka kandi ifite ibitembo 12 bya moteri cyangwa se byitwa V12. Iyi akaba umuvuduko udasanzwe ubarirwa muri kilometero 250 mu isaha. Imodoka kandi ya perezida wa Uganda Yoweri Museveni akaba ari imodoka ifite kamera zizengurutse zigenda kandi zose zifata amashusho mu buryo bw'umutekano wo kurinda buri wese ubuyicayemo. Imodoka kandi mu buryo ikozemo intebe zayo zikaba zabasha kwishyushya cyangwa se zigakonja hagendewe kandi ku bushyuhe fatizo bwa buri mu kirere muri ako kanya. Umuntu uri imbere muri iyi modoka akaba yabasha kuburegera ashaka yuko intebe zishyuha zikaba zashyuha, ashaka yuko zikonja nabwo zikaba zakonja. Iyi modoka kandi mu buryo ikozemo intebe zayo zikaba zabasha gukorera buri muntu wese uzicayeho massage mu gihe cyose uyicayemo yaba bishatse. Imodoka kandi ya Yoweri Kaguta Museveni ikaba yarongera systeme z'umutekano aho yuko umubiri wayo utabasha kwinjirwa n'amasasu. Amadirishya yayo nayo akaba ari bulletproof na atabasha kwinjirwa n'amasasu. Ikaba kandi yabasha kugenda kilometero zijya kuri 65 zose mu gihe cyose yaba yapfumutse amapine. Ku giciro kandi cy'imodoka mu gihe cyose waba ugiye kuyikora ku ruganda rwa Mercedes-Benz ikaba ihagaze mu $350 by'amadolari ya Amerika. Gusa ku giciro kindi cyo kuyimodify cyangwa se kuyongera izo systeme z'umutekano ikaba ihagaze amafaranga ajya ku $450 by'amadolari ya Amerika. Aya ngaya kandi akaba ari amafaranga ajya kuri $637 n'imisago mu mafaranga y'imfura za Beneri. Ese wowe ni iki kintu cyagutangaje kuri izi modoka twavuze muri kino kiganiro cy'uyu munsi? Ushaka kuduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi wajya muri comment section ubundi ukacyandika, gukanda like ndetse ugasangiza kino kiganiro abandi ni ubufasha bwanyu bwiza kandi dushimira umunsi ku munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.